mbazaniye rero ikibanza, uyu ni umuhanda ugana kuri iki kibanza. Uyu muhanda rero niwo uza kuri iki kibanza. Ikibanza ni iki. Tugiye kugihera aho gitangiriye maze tukinjiremo. Kiri mu murenge wa Mageragere. Gifite ubuso bwa 820. Hano ikibanza giherereye. Kikaza hano ni inyuma. Kikamanuka kikaza kikagera hano. Ubwo rero tukinjiyemo cyose. Ikibanza kinini kigari, umuhanda uza ukinjira. Iyi ni imihate niho kigarukira, kiragenda. Ikibanza cyose urabona yuko giteyemo ibigori. Ubu turimo turagenda muri iki kibanza. Wowe ushaka ikibanza kinini ubuso bwa 820 ku mafaranga yawe wibitseho, kiri mu miturire, ni uguhita usaba ibyangombwa ukubaka. Iki kibanza rero ntakigucike. Ni kinini, kirisanzuye, ni kigari kandi kiri ahantu mu miturire. Wowe rero ufite gahunda, iki kibanza ntikigucike. Kigarukira kuri iyi mihate, kikongera kikaza kikagenda gutya. Telefone yacu ni 078240 333 95. Wowe rero ufite gahunda yo wagura ikibanza kinini cyisanzuye kandi kiri mu miturire, iki kibanza ntikigucike. Kirisanzuye, ni kigari. Ubwo rero iyo nimero niyo waduhamagaraho. Kiri mu murenge wa Mageragere, akarere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali. Tumushimire twabanye rero, amahoro y'Imana.